Ke estimate committee Jong ke Iing Dorbar Thawan ke Jylla, ha ke sengi belang ke lalit Jurip ya laitali ke projek Umbam ke Bekongsan, badang penturikam ha ke Jylla, kata ke Pokse Water Supply Scheme, ke New Shillong Water Supply Scheme ha mau pedang, bat ke second IT Park Building ha Shillong Technology Campus. Ya kini ke Jing Jurip dalam khmat do chairman ke committee Umirul Bonds Aim, rangkat bagi rekod ke committee ke bekentup Kamiani di Shira, Renekton Lingdo Tongkhar, bat u Remington G. Moment. Lesenran Langru deki officer na ke Meghalaya Legislative Assembly Secretariat, ke Public Health Engineering Department, bat kumjo na ke Tanat Information Technology Department. Hapok se, ke komiti ke lebih syar banyak ke jingyak syaprang jong ke projek umdi, hadin beka benta jong ke pumping system, ha ke jaka balabu menchwa kalau julor katu kat nisnem menchwa. Hadin kini ke komiti ke lalek Jurip ya ke New Shillong Water Supply Scheme ha mau pedang, ha ke baki officer ke PHE Department ki labatai ki benta berper jong ke projek, kentup ya ke treatment plan bat ki weipat ki jingtei ki baladep penlong. Ke komiti ke lalek Jurip ru ya ke second IT Park Building Shillong Technology Campus, bat ke lapen pau ya ke jing sengau kemen, halor ke jingyak syaprang jong ke kam, wat ha pedeng ki jing baka IT Department kalama.